Nirakugeithia amukira ngeithi mwirori wa ceceni ino ya Gikuyu TV murori wa Mugikuyu ni muhoko wakwa ati ni wagitithia thayu na ni ngatho cia mwanya ni undu wa gwitikira kunyitanira hamwe na ithuĩ gikunjo-ini gitu kia mohoro ma Gikuyu hwaini Wanjiru Mugikuyu augaga ciikuhia citire tene nituoka nigetha tukumenyithie mohoro ta uria makinyire metha itu ya mohoro na ta uria matinda magithathaurwo ni njorua citu cia wandiki wa mohoro kwa maritwa makwa nie njitagwo Arthur wa Weru na nie ngeto Wanjiru wa Mora na ngai kuririkania tu muthi ni tariki 11 mweri-ini wa kenda mwaka wa 2017 na ninge tugitigarĩtie thikũ 10 kana thikũ 35 tu na nigetha tukorwo tugithie ndebe-ini o ringi gucagura mutongoria wa bururi amwe na maria tukuharĩirie muthenya wa umuthi ni ati mihango ya urigitani no ithiete na mbere gutharara thibitari-ini cia muingi rĩrĩ manathi mathiete na mbere gutabania mugomo nake mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni erire aigi o undu mwe na onjoria ati Kenya ni bururi wa thayu na koguo matikaguoyohe hindi ria maraigithia guku na Jubilee no igithiete na mbere gukorwo ikiambika mitaratara ngurani ya gutabania kambeini riri merigirire gukorwo makihotona githurano-ini kiria kirigirwo gukorwo gigitabanio tariki 17 mweri wa 10 mwaka uyu turi na hau thutha no tugucoka na ciĩgie mathako na mwandiki witu wa mohoro niwe Ken Maina akigitaga the boxer koguo mwirori ngakuria ndugathie haraihu ni amu ni turacokereria thutha wa kahinda katari coho mwada mutauritu na njira ciiko muthenya wa muthe etagwo Freshia wa Wanjiko ndukae guthie haraya tugakunyita ugeni o ringi mwirori wa ceceni ino ya Gikuyu TV murori wa Mugikuyu na tukianjĩrĩria mohoro maitu ni ati atongoria akuma kaunti cia Makueni, Kitui o ndumwe na Bungoma ni macamanitie na mutongoria wa bururi muthenya wa umuthi thingira-ini wa iregi kuria magire na giikaro mucamanio uyu uma wa kwarĩrĩria ciĩgie mitaratara iria megukorwo makiambika ya gutabania kambeini riri a Kenya merigirwo gukorwo magicoka ndebe-ini tariki 17 mweri twerekeire wa 10 na nigetha gukorwo magicagura mutongoria wa bururi Samuirore no horo imakiria hari undu uria uronekana tari njira imwe ya mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta kwiyethera kura thiini wa icigo cia ikambaini muthenya wa umuthi mutongoria wa bururi ni anyitanĩire na kunanĩra njung'wa na atongoria kuma icigo-ini cia ikambaini guku mucii munene wa Nairobi thingira-ini wa iregi akiaria na atongoria ya mutongoria wa bururi augĩte ati kĩoneki gĩake kĩnene nĩ thayũ thereme guothe bururi-ini uko akiuga ati ndangĩenda kuona ngũ igĩtumũka bururi-ini ta iria tiatumũkĩte mwaka-inĩ wa 2007 na 2008 guko akiuga ati ukabila ni thũ nene ya uthii wa na mbere guko bururi-ini. Haja yetu kubwa ni amani, kwa sababu nchi ambayo haina amani maendeleo haya yote ambayo tumekuwa tukiongea juu yake haiwezi tendeke. Na ndipo hata wakati koti iliamua vile iliamua, hata sisi kama hatukubaliani naye tukasema yastahili tuheshimu, kwa sababu hatutaki mzozo katika taifa letu la Kenya. Lakini pia ni vizuri tuanze kuambiana ukweli, kwa sababu sisi nia yetu ilikuwa tuanze safari ya kuunganisha taifa letu la Kenya, tumalize ukabila katika taifa hili letu la Kenya, sababu huo ukabila ndio turudisha nyuma. Oho mutongoria wa bururi ni augĩte ati bururi wa Kenya ndũngĩhota gutongorio ni kabila ciothe 43 no ĩndĩ kira kirabatarĩkana ni mutongoria ũngĩhokeka ũndũmwe na kiama gĩa gĩbũrũri na kiama kiu ni kiama kia Jubilee. Taifa hii haliwezi liongozwe na kabila zote 43 ambazo ziko katika taifa letu la Kenya. Kile kitu cha muhimu ni maono ya kiongozi. Hiyo ndio muhimu, na kuwa na chama ya kitaifa. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kutoka wakati nilisema tunataka chama moja, leo hii nikiwa nimesimama hapa naweza kusema ya kwamba baada ya miaka 2.5 peke yake tumeweza kuwa na chama cha kitaifa ambacho kinawakilishi katika karibu kila kaunti ya taifa letu la Kenya isipokuwa 3 au 4. Hakuna chama ingine inaweza kusema iko na wakilishi kama huu.
Ciĩgiĩ cikaro cia mbunge, mũtongoria wa bũrũri augĩte atĩ no mũhaka cikaro ici ikorwo igĩtwarithio na mbere na mawatho oro hamwe na mĩtaratara ya mbiru cia watho ikorwo ikĩhĩtũkio, ona matigũkorwo magĩbatara ũteithio kuma kũrĩ ajumbe a muungano wa NASA mu kĩama kĩa Jubilee nĩkĩo kĩrĩ na aingĩ ajumbe thĩinĩ wa cikaro ciothe cia mbunge. Mtatuona tukiwa tunafungua bunge na tuanze kupitisha sheria. Kama hawana haja kuparticipate, nani amewazuia? Si ni haki yao kuja wakitaka, wakikosa kutaka wakae. Sisi tunataka tu amani. So hata wakiboycott, what difference does it make? Zero. Fadhali amani, peace, boycott, mukae nyumbani. The people who will lose out are the people who you represent. Hata akichaguliwa, we have the opportunity in parliament within 2 months, 3 months. Tumemtoa. Mũtongoria wa bũrũri nĩ orĩtie atongoria aya metĩkĩre gũkorwo magĩtwarana ikinya nake. Orodomo na makorwo magĩcoka matũra-inĩ na kũria aikia kura metĩkĩre kũhe mũtongoria wa bũrũri kura ciao hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene. Sisi tuwaogopa tu Mwenyezi Mungu na tunamshukuru yale ametutendea na tuko tayari kurudi kwa uchaguzi na tuko na haki ya kwamba Wakenya wale walitupatia kura yao ndio tena watatupatia yao, na yangu ni kuwauliza kwa heshima kuu mkubali tuingiane mashinani tulete Wakenya pamoja. Mwena-inĩ wake munini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ augĩte atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũiyũkia ũhotani rĩngĩ gũkũ akĩũria atongoria metĩkĩre gũkaneyumĩria orodomo na gũkinyũkithia ikinya na kĩama kĩa Jubilee, kwamba sote kama Wakenya tuache siasa ya ukabila, tuungane, tujenge chama ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Watu wa Ukambani walikuitikia na Wakenya wengine wengi. Ndio sababu kura tulizopata 2013 iliongezeka maradufu 2017. Hatukukuwa na mjumbe Ukambani, leo tuko na 3. Kumaanisha ya kwamba watu wa sehemu hii ya Kenya wamekubali ya kwamba ni ya muhimu tuungane, tutembee pamoja. Mwena-inĩ wao atongoria ikamba-inĩ matongoretio nĩ gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko maugĩte atĩ nĩ meharĩirie kũnyitanĩra na thirikari gũkũ makĩũria atongoria a muungano wa NASA metĩkĩre kũigwo thĩ hĩndĩ ya gĩthurano gĩa tarĩki 17 mweri-inĩ wa 10. Wakati wa kampeni alitembea hapa Nairobi kujaribu kuconfuse Wakamba wetu, kuconfuse Waluya, kuconfuse Waluo, akiwaambia ati wakipigia Sonko kura yeye atajiuzulu kama atakuwa rais. Sasa mimi namuuliza, Sonko amechukuliwa kama governor, mbona haujajiuzulu? Na huyu ni mtu kazi yake ni kutumia kura ya Wakamba. Hana nia mzuri na Wakamba. Kwa sababu sisi tunajua Mheshimiwa Kalonzo hayuko kwa debe. Na wao walikuwa wamekubaliana wakasema Mheshimiwa Kalonzo 2017 ndio akwe flag bearer wao. Gĩkũyũ hwainĩ kuma thingira wa iregi gũkũ Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Sam Mũirũrĩ. Ngatho cia mwanya Sam Mũirũrĩ. O tũrĩ ciĩgiĩ ũteti, mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ erĩire ahũri biacara o ũndũ ũmwe na onjoria atĩ bũrũri wa Kenya wĩna thayũ na koguo matikae kũgĩa na wagagu ona mũnini hĩndĩ ĩrĩa maraigithia. Akiaria hĩndĩ ya kĩgomano na gĩkundi kĩa onjoria na ahũri biacara ta andũ kĩũmbe nĩkĩo Kenya Private Sector Alliance thingira-inĩ wa iregi, Uhuru nĩaugĩte atĩ gũtirĩ mũteti ũgwĩtĩkĩrio gũkorwo agĩthagathagia thayũ wa mũingĩ ona kana gũkorwo akĩaria mĩario ĩngĩcũngĩrĩria ngũĩ. Wealth creators tend to embrace a wait-and-see attitude for a while. And this attitude sometimes can, if it's prolonged, is what leads maybe to economic slowdown. During the run-up to this election,
mainstream and social media instilled a lot of fear in Kenyans. But what we did as a private sector and working with others like religious leaders and some of the civil society and the student leaders was to run a campaign on peace, the Kenya Daima. And that has really been significant and become a case study. This week alone, ECOWAS, which is the economic bloc of West Africa, has asked us to go and share our experiences and how private sector becomes part of stability during elections. We've also been asked by countries in South America and even US institutions that are looking at this as a positive way of the private sector can play around elections. So that's really what we've been doing. We looked at the Urugari wa kiuteti kaunti-ini ya Murang'a no uthiete na mbere na gwakiriria orere itigaritie thikũ 35 niguo githurano kia president gikorwo gigitabanio rita ria keri. Matongoretio ni Senator wa Murang'a Irungu Kang'ata na murugamiriri wa atumia thiini wa kaunti yo nwe Sabina Chege. Atongoria aya ni merire mutongoria wa bururi gukorwo makimunyita baru thiini wa campaign ona nginyagia githurano kiria gikirigirwo gukorwo gigitabanio horo yo makiria reke twamukire kuma kuri mwandiki witu wa mohoro Nwezi Pora Kariuki. Makiaria hindi ya kampeni ya gucariria Uhuru kura ya Uhuru witu matongoretio ni murugamiriri wa atumia wa kaunti ya Murang'a Sabina Wanjiru Chege, Senator Irungu Kang'ata na mubunge wa Gatanga Joseph Ndwati. Atongoria a kaunti ni moritie mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kuhaririria kigina kiega gia kuhuruka kwa mutongoria wa muungano wa NASA Raila Odinga na ona nginya kumwandikithia hari muhari wa kuheagwo mbeca cia andu akuru. Atongoria aya mararagia hindi iria maroragia nduriri rwa ikamba aria maikaraga kaunti-ini ino matura-ini ma Mithini, Ithaga, Kaguku, Kirathani na Junction kunyitithania kura ciao na guikiria Uhuru kuona ati mathina maingi maria mamagumeire maumanite na atongoria o ta Kalonzo uria wenyitithanitie na muungano uria utari na wendi mwega wa kumateithia. Ni ule si tuliwanyoa wakati huo tukawanyoa, wakati huu tutawanyoa bila maji, si ndio? Hiyo mko na mpango wa kando ama hamna? Hakuna. Ni wangapi wako na mpango wa kando? Hakuna. Msichoke mseme tulipiga kura tarehe 8. Kura yako ni ya maana sana. Sasa anatuomba paka pesa. Utaomba pesa na uombe kura, si uchague moja. Sasa sisi tuko na pesa ya kupatiana. Manyitanĩire niguo kuhurira ndebe utongoria wa Uhuru ni mongereire kuga ati ihinda riri Kenya ifatie atongoria ethi mena hinya na mena cioneki njega aria mangitindika uthii wa na mbere kuri ya Kenya handu hothe, undu uria utumite Kang'ata kuga ati Raila ari na miaka 70 na uo agirirwo gukorwo akihuruka riu. Sisi kama watu wa Central Province tuko tayari kwa uchaguzi na tumesema watoto wafanye mtihani ile muda unafaa. Hakuna haja ya kusongesha mtihani mbele. Sisi kama tutakuwa wagonjwa, tukue wagonjwa, lakini watoto wafanye mtihani kwanza, si ndio? Kama tumenezeeka na hatuna muda wa kungojea, Mungu afanye vile anataka. Nake Ken wa Maria uria werugamitie na muungano uyu augite ati arathamire Jubilee ni undu wa kuona gutire na kihoto muungano-ini ucio na nyingi kuona ati hatire na bata wa Raila gutongoria Kenya na ukuru wake riu. Oho ni mameneririe muungano iguru rigie gucangithia mbeca iria marauga ni cia gwika uteti wao guku Sabina akiuria arumiriri a Jubilee kugitira ibande ciao na njira ya kwaga gutuma mbeca icio iria akaunti yake ni gibande kia mundu akiuga kwahotekana mbeca ifande icio kuhuthika undu ungi. Na sasa pahali tumefika ni tuamue kama tunataka kufuata Mungu ama uchawi. Tunataka nini wenzangu? Wangapi wanataka kufuata Mungu? Kwa sababu kiongozi yeye hutoka kwa Mungu. Lakini tunajua kuna wengine wanatumia uchawi, wanaenda ili wapate kiti. Mtawapatia kiti kweli? Tunataka uchaguzi tarehe 17 ama mtaki? Na kwa sababu walisema watoto hata kufa, kwani yeye atakufa tukifanya tarehe 17 uchaguzi? Uguo ni magikitie muho kuri ruriri ruru kuiguithania na mwena wa uhotani wa Jubilee na njira ya kuyeheria hari kunyita mbaru NASA ta uria mubunge wa Maragwa Miri Waithira atariirie maheire Raila kura 9,000 kuma kaunti-ini ino. Na tuseme ya kwamba na mimi kama wakili tukiwa na Muturi Kigano ni vizuri mjue kura zetu zote zilihesabiwa. Sisi wajumbe walitumia karatasi ile
makarani ni wale si ndio? Presiding officer ni yule alihesabu ya Mheshimiwa Duarte, ndiye alihesabu kura ya Uhuru Muigai Kenyatta. Mkiulizwa mrudishe Duarte kwa uchaguzi, mnaweza kubali? Kiribotera Gikuyu waini, ritwa riakwa ni Zipora Kariuki. Gatho cia mwanya Zipora Kariuki ni undu wa riboti iyo. Tugithie na mbere na mohoro maitu ni ati andu matanyihire 1919 nio makoragwo makiurwo nio moritwo ni mioyo yao kurumirira mitino ya barabara guku bururi-ini mwaka uyu. O ne kuringana na riboti iria erekereirio ni ruhonge rwa kuramata barabara ni ruo NTSA aria maugite ati namba ino ni ya kuma Januari mwaka uyu. Tui uhoro imakiria reke twamukire kuma kuri mwandiki witu wa mohoro niwe Sam Mwiruri. Kuringana na ruhonge ruru ni ati namba ya andu aria makuite ni ikurukite ukiringithania na mwaka muhituku kuri andu 2078 makuire mitino-ini ya barabara thiini wa icigo ngurani guku bururi-ini. Oho namba ya athii a maguru aria makuaga barabara-ini ni ikurukite o nginya athii 718 kuma 766 mwaka-ini wa 2016 na wale magurarite mitino-ini ya barabara ni andu 647 kuma andu 1015 mwaka-ini muhituku. Mwena-ini wa atwarithia bodaboda 320 nio makuite kwa ihinda ria mieri 9 mihituku guku 376 makigurara kumana na mitino eno. Oho andu 158 na aria makuagwo ni bodaboda ni makuite na beno ekiambatira kuma andu 149 mwaka-ini wa 2016. Mwena-ini wa matereba 212 ni makuite na beno ikigwa kuma andu 242 mwaka-ini muhituku. Kwa ihinda mitino ya barabara bururi-ini ni ongererekete kuri andu 3 makuire mutino-ini wa barabara-ini nene ya Narok guthie Mai Mahiu rucini rwa gukia umuthi guku mutino uyu ukiguraria andu makiria ma 10. Kiumia kihituku a Kenya ni macakaire ikuo cia andu makiria ma 10 na aria makuireire mutino-ini wa barabara-ini nene ya Thika Super Highway. Mutino uria wacungireirio ni rori ya ukui wa mahiga thutha wa rori no gute mwerekera thutha wa guturika kuguru na kurehe hathara nene. Gikuyu hwaini, ritwa riakwa ni Sam Mwiruri. Gatho cia mwanya muno mwirori wa Gikuyu TV murori wa Gikuyu ni undu uguo witikirite gutirithania na ithui ikinya gwa ikinya. Wanjiru guona riboti iyo ya Sam Mwiruri egie mitino ya barabara tario igutuhe kanyaga kwamba guikiria oro hanini. Na ari tugikunde tumai na ithe tukote gucokereria na gukorwo tugithoma mohoro macio mangi. Ndukae guthie haraya mwiroreri ungikorwo wina undu urenda gutumenyithia ona kana kuria no twandikire ndumiriri nguhi kuhitukira 0721 890311. Ningi no korwo gitwandikira ndumiriri nguhi kuhitukira Facebook page ito ni Gikuyu Television ona kana thiini wa Twitter TV_Gikuyu. Ndukae guthie haraya ni tugucokereria na mangi maingi.